Kasano nga min adyag panunot iti sa bali, may sa ngamin tinagturugan da kwarto. Iso nga rod. Sa bali ti atapan da. No ti tao, kat ada panunot na. Kan, ada determinasyon na. Saan na mapasamak ti sa narumbang? Gusto ka? Yan, Claire, nakasaganak matin pare ti dayta. Uray pa yung grande akalay sa ti mapasamak. Nagsao ti silent millionaire. Amumat dayta saan ka di? Narigat lang namin ngay pangpangas dagiti material banag nga daken ka. Tirumba ngay pagpanakkel kat tinasin awa puso. Ngayon niya nga tati aramida ni Denny na maamuan na nga kasartan. Anya tingal na mamang aramidan na, Jun. At datan dito'y balayo, Sir Denny. Anya, isarag kayo iti kwartuyo? Madam naman to. Tituyak pala salas. Ah, okay. Anya nga ruti kayat yo, sir. Anya ti kayat yo akanan when no inuman? Arak. Anya? Ay, sus. Rabak ko lang. Kunak no arak ngagpayson. Tano, ipay-pay suyo. Sabidong titid kon, sir. Anya? Wan mat. Kaya't mo gaya mo na talaga ti matay. Agtumtumar ka iti agas. Arak manen. Alaman, Luisa. Agluto ka man itay paborito ka makan. Ano day chay? Sir, ipagayo Taiso ti lutuan mi iti katulong yun. Nakaawid kagaya man, Denny Barok. Wala na. Nasaya at ano kasta. Kumusta ni Claire, nana? Simangpad na ka din, manipod Boracay. Kunanamot nga itanti rumbot na ije Boracay. Dumagas na kanupay ije Manila. Kasta ka di. Talaga di da agsina kan Jun. Wen, ada kanu fashion show da ije Manila. Kapoy ti dayta. Sigurado lakit di. Ngadan ti. Adanti, Kuha nana. Lipatan yung tinaybagan. kuha Denny Barok. Awan kasayaatan nga aramidem. Nana. Sursurwem, alipatan ni Claire. Awate mo ti panakapaay mo. Simo ko akon Barok. Saan ko matakayat alumdaan kan madadaal ti biyag ti anak ko. Nupod no nga ayatem ni Claire. Palugudam ti pagragsakan na. Sige nana. Kastapay. Bye. Bye, iho. Diretso tayo ka din ni J. Locos, Claire? Anyati ko na ni Boss Erica. Dito tayo pa'y Manila. Kasta ka di? Wan, apay makauawid ka? Saan matkiti? Mayat nga ron ta, makapasyarak pa dito Manila. Anya apasyar? Agtrabaho tayo para ti dakla project. Anya? Ay, kunaklakit din no makapasyara. Apay, masadot ka na trabaho? Ibagam lang no bumiro ka kiti kasukat mo. Anya? Ay, sana? At dapay ka trabaho kon? Aday ta. Naisaganak amin na nakasapulam. Luisa. Oh. Sir, unay day ta na panangkitam kanya. Apay, ada ka di rugit iti rupa? Awan. Ngam ko. Agyaman na kiti. Kinaanos mo kanya. Sir, maasyanak ngamin ken ka. Ken, awan mat sabsabali ka datayo?
Kadwadak iti opisina, saan ka di? Wan, ngam saan na pa sa ti trabahong, ti pa nagserbim. Uno, ar-aramidom kanyak. Amok, sir. Ngam kasi tinakunak. Awan sabsabali kada tayo. Ken... Apay nga italang anasirayak ti nagpaido maapintas mo, Luisa? Anya ka no, sir? Jesus. Puno ti bagbagak. Apay nga italang anakitak dayta. Ket nakasaysayat ka. Ala. Sir, sana na nasken na buladasin na. Taar-aramidok lang ti amok mo ta maitulong ko ken ka. Ta nagsaya at kamot kanya, bayat ti panagtrabaho iti opisina. Puno ti bagbagak. Ay, apay nagbalinak amaag. Gapulang iti panagayat ko ken Claire. Akas laawanan sa bali a babae dito'y lubong. Ano niya? Gusto ti bagbagam kanyak. No iwaras ko ti imatang ko iti aglawlaw. Adalat na makita ka sa bali. Ken nasaysayat ngamiso. Ket, anya ita, sir? Podnutin ako nakyan ka. Apay nga italang anasirayak. Ti kinapintas mo, Luisa. Sir ha? Saan ko akayat ti kasta arabak? Sa anak amang rabrabak. Ikanak ko may tigundaway amang iparik na iti panagayat ko kan ka. No kasta. Sir, ikanak matitipanawan ko amang tingiting itirik na. Sige, Ket, noan niya ti may kadeng ko. Si pupuso ko mangawatan. anya ti kahit mo asawan. Diyak may kari apakaragsakam. Ngamin, saan ko akayat? Mapilitan ka laeng amang ibawing iti imatang mo. Gapo iti panakapaay mo ka ni Claire. Mabalin na saan ka mamati. Ngam ikanak iti gundaway, Luisa. Kaya't mo asawa ni Iha. Ada kayon dita Manila. Ngam saan kayo pa nga agdiretso dito Ilocos? Uy, mama. Adala ayan niya fashion show dito yung rabiino bigat. Kasta ka di? Sige, haganad kayo ngaron. Wan, di kay tanag. Alangarudan Iha. Bye. Bye, ma. Talaga at ay at trabaho ti pagasman ti anak ko. At saan mo kiti adakas? Tadakal mo ti birok na. Kani diyon, awan mo't siguro ti parikot. Takas itinako na ti anak ko. Adamat mabalinda iti biyag. Adamat sanikwada. Awan mo't siguro ti pagdanaga kon. Amang panaw iti anak ko no bilang. Nagsabita kayo gayam ka naman, ma'am. Naibagam ka din kan kuha na ti panggap na nagkalaysa. Sanpay. Kunaklakit din na ibagam. Doon to amang ibagakan ko na. Sige. Sikat makam mo. Noan niya ti pangadeng mo. Iso ti masurat. Apay nga taasanan na nagpakpakita ni Rod. Talaga gimura kanyak. Ngam, anya nga tatisawan na. Natanto relasyon mi ken Luisa. Dandani ako natay. Gapu iti kinamaag ko anagayat ken Claire. Gapu iti panagbartek ko. Gapu iti sakit tinakam ko. Iti pan nakapaay ko ken ni Claire. Nadisgrasya ak. Apay nga italaang anakitak ti kinapintas ni Luisa. Kat sa bali ti imapay ariknak para ken kuana.
Gapo iti kinasayat na kanyak. Bayat ti panagpaimbag ko. Nagrusing ti may sarik na. Iti kaunggag. Kunaklakit din no talaga alinipat na kun bro. Ah, ay sanmet. Ngam adalang nakakumikuma kay Manila. Oh, ada ka din sa bali at trabaho? Awan na. Sorry. Saan ako na nakapagpakadaking ka na sayat. Okay lang. Aklonak, nasakit tinakam ko. Kaputa pulos adinak dengken. Lipatan tanday jay. Oray siya. Idi lang adan napasamak kanyak anak kami risak. Sobra ti kinamaag ko. Iso man. San lang ni Claire, ti babae ti rabaw ti daga. Iwaras mo lang ti panagkita. Kansan lang rita. Di adal ka. Agpakamaag kakit din kapulang iti babae. Asan ba't nga gustukin ka? Sana bali bro. Nasara ka kun ti babae arumbang apang ipaayat. Iti dayto nga ayat. Oh, makita? Ang tilaang parikot. No kayat na kuno saan. Ipod nung tarik nam. Kasano ko mga amom asan nakakayat. No saan mo ayib kasan anag aganta pusum ako na da. Naibaga kon. Kunana ating itingan na paitirik na. Sa bagay matkidi, talaga akasta. No natanang ken na emma ti babae. Amo ka na ma, bro. Ngam nagbalinak lang abulsak iti napalabas. May sa ngamin tinakaiturungan ti imatang ko. Aniyan? Impilit ko ti bagit ki ni Claire. Nga madamat gayam lang iti asidag ko. Tirumbang apang isagutak iti daytoy nga ayat. Sino ka di tidakdakamatam? Amom launay bro. Amok launay ko nam? Wen. Adawag ko. Mabit lang nga bro. Sige. Hello? Wen, don't worry. Nagtumara kon. Una yan na concern dayta. Sige. Alang nga rod. Agawid ka no lunch ko nam? O sige. Dadasa nga ilita ang manguroray kan ka. Makitam tulatan. O sige nga rodan. Bye. So? Iso ti bagbagam? Isot ng asikaso kanyak. Idi na disgrasya ak. Kan isot nagan andingay kanyak. Idi pimanaw ka. Sorry Kasla mapugto akong ti bagbagam. Ni ka di Luisa, tidakdakamata? Yes bro. Kunakon kat. Sus ka bro. San kan tupulos nga agbabawi ang nagayat kan kuanan? Agyaman ata, nakasangpet kayo ana sa lunaan. Awan parikot iti biyayo, iha. Wan mama, nagaduti pa sa rabo may kada kayo. Kumusta kayo, nana? Nasaya at matyon, iho. Mama, agina na kami labasit kan agsawalak lang. Intun malpas tayo ng dinner, ada na pati ngay bagami kini John. Kasta ka di? Wan mama. Sige, taag paluto ak nga ron iti pangrabian tayo. Anyat man nagkunamhani. Anya nga tati makuna ni mamam. Sika man kiti. Anyat nadlaw mo. Ako Nagsayatan di pa nakisango na ka. San ka di? Nadlaw kumat. Katagyaman ak unay. No naawat nakmatlaangan para kan ka. Anak ko nak, nalawlawagan matlangan ti panunot ni mama. Sabi lang kuma Ket aba man ang makapagsasalita tayo. Ket no anya ti kunada. Ay bak matandag iti nagan na kanyak. Tamatulagan ti kasarta iti kabiitan a panawen. Tay tagayam, ti ibagaayo. Wan mama. No anya ti kunayo. Ay ba kung dagiti nagan na kanyak. Tapno matulagan ti kasarmi. Anya mama. Anyat makunayo. Amok, asaan kayon amalagdan? Amok, anairot ti karin-kariyo adwa. Kanamok, nga awan maaramidak pa'y. Kang runaan ti amin. Saan kumat akayat nga aglitay wenno adadakas amapasamak iti anak ko, iho. Agyaman ak mama.
Sige, June. Ayabam dagiti naganakkan ka, ta pagsasaritaan mi nga rudan ti kalay sayo. Wen nana. Anya, anana. Mama, kunam kanya kon iho. Maragsakan kan agyaman ak unay kada kayo, mama. Pagpudno ka man kanya, Claire, iha. Ha? Apay nga ganat kayo launa yan nga kalaysa. Ada ka din na unag, agapuna. Mawatak ti kayat yung ibuksilan, mama. Kinapudno na may sa kwarto tinagturugan mi kani John. Bayat ti kadami ijay. Anya? Ngam na panagnagak ti kinapudno na kanyak. Wan, aklunak. Adalat ta dagiti linailo. Ngam nagpating kalaang ijay, mama. Awana. Agpaiso? Yes, mama. Si papan nakalak ang maidatag iti altar. Asisisinaw. Saan kang harod ang nagbidot anang pilikin ni June? Ta saan nakaaginundawayan? Kaya't ko sawan. Saan na aginundawayan dagiti kanito ang mabalin na kakumaagunudan? Wan, mama. Ngam no apay akayat mintig kalaysa. Katap no awan ang tipanggapon ni Denny amang rengreng kanyak. No may papankin Denny, nagsarita kami. Imbagakan ko na alipaten na kan. Kat ibawing nalaangan iti sabali ti panagayat na kan ka. Agpay sumama. Kat anyat kinunana. Naku dana, ano pa'y narigat para kinkwa na ti mga ramit iti dayta. Ikarigatan na kano ti mangiwaksi ken kan. Ba nagkakasta ti rumbeng nga ramiden na mama. Tatalaga nga awan ti mauray na kanyak. Wow! Good Diyos na ita! Talaga, kat nalaos ti ragsak ni June. Iso ka dila? Siyempre, mas pa'y kanyak. Naawatan ni mama ni June para kanyak. Anyang harudita? Mapan ni June iti lugar da. Ibaganan ka dagiti naganakan kwa na nga umaydan tatulagan min ti kasarmi. Ay, oo na. Kaslang dardaras kayo ah. Saan mat? Nanyaman ti sabali apang panunutam. Nagbindot ka, Kashi. Ibagbagaken kan. Si papanakkelak anasin awak ang maidatag iti altar. Oh, aginahit kayo ti pa nagmanihom. Awan parikot, na inayad daytan. Anya ana inayad, nakapagpagas. Saan? Saan ka kading hagdanag? Amangan namin no imbis sa si bibiyag ta dumatag iti altar kat bangkay tan. Anya? Sus, anya ka di mat daytang ibagbagam hani. Urayak lang nagkintayag. Kasanumat nga min nakaparpardas ti panagpataray mo. Ano ni Giant? Bimtak ti may sa agaw matilugan ta. Masabo lang makontrol ko ti panibela. Tan, ibagbagak lang aruda na binayad ka. Sorry honey. Excited na kami na makadanon iti papananta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Tinasaya at yun iho. Mangayab ka iti mangimaneho iti lugan mo, iti ipapan mo iti lugar iyo. Wan mama. Baliwan tanton ti mapan iti may sangang balinan ninong ta. Sige. Agan-anad kayo. Wan mama. Nilangan manong restituto ti mangimaneho iti lugan mo. Kas lang amin adda bato ka dagiti sakam ng manmaneho ka. Saan mat anak paggas iti kunag? Napaggas mo ta talaga. Ala, saan kayo nga agrikyar? Agan-anad kayo laan. Saan mo kadipay sinungbatan? Tinrok no ni Tini nga at keng ka, Luisa? Rod. Saan ka itong agbabawi, no ayatem? Ay, saan ko nga mo kasi lang amin nagbalinak lang panakip butas ako nata.
Agpakamatay pa yan gapo iti panagayat na kin Claire. Mhm. Kalpasan na, kasta kalakat ti panangibaw-ing na itirik na. Luisa, Wan, siyak ti nang ibagbaga nga ibaw-ing na langan iti sabali day nga ayat. kat isumat inaramid na. Naglakat inaramid na. Na ibaw-ing adagos kanyak. Kan saan ko apulusan ang naman day ta, Sir Rod? Ha? Nabigla ak. Wan, saan ang narigat nga ayatan ni Sir Denny? Iso akin daw ko, tinan anay panang tingiting ko iti bagik. Kat no makauray, wano makanos, saan ko ang maibaga, no anya iti maikadang ko. Kasta timbaga na. Wen, kat mawatak ni Luisa. Rao magti kapanunutan kan Riknan. Natanan, Oray siyak matkit niya. san na kaya tagdardara sodos? Wan, wadno ti ko namrod. Tano amirisan, dakkal ti rason na. Kalat kan nagdaras ti panangibawing mo itirik na. Maawatag. Kat orayag. No anya ti pangadang na. Gusto, kat aganos ka pards. Ti kano agan anos, isot makagunod. Apay akasla alo si isen ka, iha. Ay, jak maawatan di bagik mama. Sana sumina iti panunod ko dadyon kan mang restituto ang nagawit iti lugar da. Natanang ni restituto nga agmaneho. Naanad. Wan mat kiti Mabiit lang, iha. Adaw mawawag ka niya. Ni Denny. Sige, panahon kayo pa nga ron bit mama. Hello, Denny Barok. Nakaawag ka man? Mang kumusta klang nana? Agad nasaya at mat. Katsi ka, kumusta mat ang sugat mo? Naglunitan nana. Nasaya at nga ron ano kasta. Kat kasano, nakailiwliwag kat. Wano naiwak Simon ti may papankan Claire. Narigat. Ng masapol na sursurwag kalipatan nana. Kat kastay ko nada. No ayat ti nakasugatam. Ayat matlaan ti mangagas. Husto ka. Kat kas maawatak. Adan sa bali anakay bawingan ti imatang mo. Husto ka di. Uwan nana. Congratulations! Kablawan ka. Angam ti parikot. Saan ko nga mo no may kariyakan ko na. Ipakitam ti kinapudnom Uwan nana. No pa'y kasta. No mapayak man ang itiray akong daway. Nalabit. Isira kong to'y pusok. Itinagan ni Ayat. Saan ka amapukawan itinamnama, Barok? Uwan nana. Kat, kumusta man ni Claire? Kumusta dan kin John? Ada iba ka saan ka kumaamasair? Sa bagay, nako naman nga adan sa bali nakaawis iti imatag mo. Uwan nana. Kinid daw dan ti pamalubos ko nga kasardan. Kasta ka di? Uwan, katkas impak pa kaunak. Saan kumaan na sakit tinakam mo? Uwan nana. Uwan. Idano nyo lang arutan kan kuha na ti kablao ko. Uwan, Barok. Sige nga rod nana. Agyaman na kiti impayo kanyak nga oras. Bye. Bye! Ay, nadlaw ko. Kasla na sakit tinakam na iti imbagak. Apay nga ta. Apay nga mo kontak ni John. Amo ano na iranada iti awan signal. Nya dito na marikliknak. Madanagan na kadyak kumawat. Padasok man na nga awakan. Barang adan signal iti lugar nga ayan ta. Adamot na kung ano nga mawa. John. Hello? Agyaman na ta nakaawag kan. Itayak pa yung mauawagan ka. Saan ka makontak? Sana si ka ni John?
Ospital? Kalma ang dirik na iha. Anya nga ta tinapasama kadakwagan. Sanot anay baga di mawag. Adada ka no iti emergency room. Ngala, mabitlaan ta, bumiro kak iti mang maneho iti lugan. Siya akong tiyag maniho, mama. Abang ano anya ti mapasamak kadata, no saan anasimbang ti panunod kenrik na. Mama, saan kayo magtanag? Mapantayo. Aging ga ita kadi. Ket saan ka pa'y anak kaikadang, Luisa? Talaga ka di anapudno ka kadagiti ibagbagam kan ikarkarim kanyak? Patyan na kuma. Am kakalangamin nga mga no aramaten naklang tapno malipatam ni Claire. Naiwagsak kon. Ken si kaitan tilinaon to'y puso. Di na kuman parigatan pa'y. No damat kayo mo dingak di tapusong. Basta maikarim lakit di sa anak ama aramat laeng tapno malipatam lang ni Claire. Promise. Sika, ket si kanto lang ti ayatak tong palbiag, Luisa. Tanangam ti agmaneho anak ko. Ang mga dudatamat ti maaksidente. Mama, Ang nervyoso ka ako. saan kayo ka tinagtanag? Yan nga minanday to'y ayaan na pasamak. Ewan nga ron, mama. No dakas ti mapasamak ni John. Kay kayat kumatan ti matahay. Anya? Ay sus, anya day ta nasasawa man ako. Ay, saan ka kumangag panuno ti kasta? Ikiti pa nagmaneho. Ang mga numadisgrasya tamat. Saan pa yan nagsubli ti buot ni John, mama? Nyam nakasarita ko ni Restituto. Kasta ka di. Urayan tayo langan nagsubli ti buot na. Naibaga ka di ni Restituto na anya tinapasamak. Adda ka no nang overtake kadakwada. Impilit ka no day jay tilimsot. Kat naonan day tilinya. Tada ka no matngamin sarsarunuan da. Day tatirigat na no dadagiti darasudo sa driver. Huwag nga Rod. Ni John tinapakaruan. Ngala, agyaman tayo lang ta nakalasat da. Ngam ada sugat ni John iti ulo na. Day tati am kaklaunay. Alakit, anya nga rod. Tapay la kuma. Ta saan ana pektaran launay ti ulo na. Ngam kasanong do. Diyak lakit ni maklon, mama. Saan mo ko mga unaan, dagiti pasamak iha. Mama. Agkararag ka. Awan imposible iti Diyos, anak ko. Niya nalusing di siya. Di mama ni Claire. Sa anak laki ti anak bitot. Kamakawag man. Apa yung nga tati sa ospital? Sino nga tati na ospital? Apay nga da ka ditoy. Sinarong karak ti kasingsing ko na operahan na. Kahit da kayo. Apay nga da kayo dito eh. Ni John, inyakar mi ditoy nga ospital, tamas kompleto na itiramramin. Naskan ngamin madoble ang ma-x-ray ti ulo na. Anya? Abay, anya tinapasamak yung kwa na? Nadisgrasya da iti driver mi, taagawid ko man ijay lugar da. Anya? Ayaban na kumadag iti nagadnagkan kwa na. Tatulagan min ti kasada ken Claire. Ngam kastay mo tandi na pasamak. O kat, kumusta mo tanti ka sa saad na? Nagsublimot ki din ti puot na. Ngam, at parikot barok. Ah? Anya day ta? Saan na kami matan ang mabigbig kada Claire? Anya? Madamati x-ray na. Di napatag, nakalasatan. Wan. Adadak ka la parikot. Apay? Na-amnesia sa matan. Saan na kami amay lasin? Anya? Diyak amo. Kastoy mo tan di mapaspasama.
Unay tatinamuak ni Claire. Naimbag man tanayra na nga dakay jay. Sinarungkara kami ti kasinsing ko ana operahan. Kasano nga rodon ni Claire? No saanan ang mabigbig ni John? No amnesia lang. Dakkel tinam na mga gimbagpay. Malaksit man apektara na husto ti otak na. Ay, kasimot ni Claire. Pudo dayta. Ngem di tama ta masubok no kasano ti kinapudno ti panagayat na kini John. Sa bagay Tanu agad kahit tinapudno ti may sa tao. Rumbeng nga awan kondisyon na. Unay mo't ang tinagpanagan ni John, Claire. Wan nga ron. No kaano pa panggap yun dagkasar. Nadagsan dito ang panubok iti ayan-ayat mi kasi. Wan nga ron. Nga masapol nga agbalin ka anatibkar. Diyak ka mo. No kasano alabaanan dito yung panubok. Kabaalam na ita. Basta saan ka nga umibat iti apo. No saan nga gimbang ni John? No saan nga agsubli ti lagip na? Kasanon? Adumot dan lagi kastoy kaso. Kasi, Kan may saan mo asinaan Basta ka din namlatano kasapulan. Kasaritam dagiti naganak kan kwa na. talaga kasta ti ramidak. Oreg na eda kong di balay ta. Wan, bareng no init tumat lang agsubli ti lagip na. Kasadyak pala maaklo na kastoy ti nagbanagan mi. Talaga kasta. Ado dagiti dumteng apasamak iti biyag tayo. Asaan tayo anam namaan. Nasaya at manwin no saan. Iso nga agbalin tayo kumaan na tibkar. Kasta aglupuyak pa eh. Saan mo nga ipalubos? Kan dito'y mat ita masubok no kasano ti panagayat mo kan kwa na. Awan parikot dita. Tanyaman ti mapasamak. Anyaman ti pagbanagan ni John. Saan tung ang bali ti panagayat ko kan kwa na. Adan makatawan si kuday di napasamak kada yun, iha. Ngam agi nga ita. Saan pa yan nagsubli ti lagip na? Wan nga rod mama. Ngam saan arumbang agliday ka anak? Tinapatag kadandanam ni June. Ngam di nag-am-am mo. Sana bali tay iti sa bali a kinatao na. Naasidag kayo matlaan tunggal maysa. Wan matkiti. Day talaag kasla ganggan na at kakenkwana. Kad mas daaw no anya talaga ti relasyon nyo. Saan kayo mat nga gasawa nga maapay nga gnanaad dito'y balay tayo. Nailawlaw ko kankuanan day ta mama. Nga agayan ayat kami. A plano mi pa yan ti agkalaysa. Ngam napasamak ti may sa disgrasya. Ngam uri anya kanu ti ramidin na kat awan malagip na. Epekto day ta tinapasama. Ngam kas iti balakad ti doktor. Ipan mo kadagiti lugar anap-napanan nyo. Kan ipakitam dagiti ladawan nyo adwa. Kasta ter aramidak. Ngaminton agangay. Agsakit man ti ulo na. Kat ti pagdanagak. Amangan no saan laang nga amnesia ti sakitnan. Aniya? Ay, Diyos ko. Saan ko kaya mapugaw ni John ni tibiyag ko, mama? Anak ko, tilaang may bagag. Urayam ti panagsubli ti lagip na. Awan imposible iti Diyos. Agkararag ta. Saan ka nga umibot kan kuana? Kuwan, mama. Basta ipariknam kan kuana ti awan kondisyon na nga aya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.